Привітання, шановні сябри. Вітаю вас у новій часті Ghost of Tsushima. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, а ми поки починаємо. Коня у меня нема. Мы бежим пешки. А ёб твою, что это такое? Где-то там древо такое великое. Короче, у меня с собой ничего нема, апроч ці то штанцов, ці то шпадницы. Самурай! Так, по задаче мне треба дойти до вось гэтага дрэва. Але тут паўсюль я бачу монгола ўжо. И забить их нема чым. Так, ну что, будем шукать шлях. Бяспечны шлях. Я так разумею, каля дому розбуреного. Чому цікаво, Джин збіг не маючи ніякої зброї з собою. Вот чему я не могу взять бомбу? Дивно. Хотя б кунай нейкія былі ці нешта падобнае. Ужо было б трохи лягчэй. Зноwu скура. Это вниз лезти. Карацей, а вы слухаце заўважылі, што ў асноўным, калі такія вось павароты маюцца ў гульне, заўсёды цёмна. Навошта так рабіць? Людзі добрыя, няўжо ж нельга зрабіць проста светлае, добрае нешта? Абавязкова трэба неяк цямніць, каб нічога бачна не было. Ще вище можна залізти. Монголов нема. Не, вон бегать. Сховайся. Лучше за все треба ісці. Ось сюдою. Стоять, назирают. Что вы назираете тут? Холеры в избере, бляха, понаплодились. Гэтаму бы хлопцу зайсці за спіну неяк, а ось там. Тут мені хіба што не бачить.
Кувырок, кувырок, кувырок. No, Что это? Yuna's not here. But these people... The Mongols must have rounded them up. Investigate. Задача, бляха, проверить всю територію, яка тут около. Ох, холера. Що за... Blood. But no wounds. Кров мається, але нема ранов. Бач, тут нічого нема. Але ж дерево просто гігантське, поглядіть тільки на эту шириню. Здається, таких увогуле не існуєш. Баобаб тільки у Африці, а ми не у Африці, коли що. Що це за група такі? Blood poured from his mouth. Smells like wolf's bane. Отручене? The Mongols learned how to make my poison. Now they're using it against us. Mukos! Berternik! О, прильот. They poisoned me. I can lose them in the storm. А коли що, мне дают тільки у гэты бок рухаться. Больше нікуди. Ванітуємо. Брик. Come on! You stupid horse! Yuna? Is that you? Хе-хе. Вона його другий раз врятувала. I wasn't sure you'd wake up. I thought I wouldn't. The Mongols used my own poison on me. How did they get it? I don't know. But they learned how to make it themselves. They must have tested it on the people of Qin. Before they burned the town, I saw families lying in pools of blood. There's only one way to end this. Kill Khotun Khan. He's taken his army to a stronghold on the coast, Port Izmi. We will need a staging camp somewhere close. I'll see what I can find. Your equipment's in that chest. Meet me by the lookout tower when you're ready. Ну що? Хіба що ми осмілели? А як він викраскався з усього этого? А? Боже, де вона взяла? О, все наше обсталювання. Так, чекайте, мені не подобається. По-перше, гэта ось... Это не то я... Вигляд, да, вигляд він не такий, як мені подобається. Ось так. Це пов'язка на голові норм. Але я люблю ось гэта топ. Я что, и... просто так у топ апгрейдил, и что, поляпшал. Не просто так, или что. И все было навмисно. Так, куда бежим? Яна сказала, что мы... Ён сказал, что нам потребен недзе каля лагеру Хотенхана свой лагерь. Так.
I think I found a better hideout. Climb up and look toward the mountain. У снегах. A hideout. Somewhere by the mountain. Jogaku's pagoda. Sheltered, defensible. And in striking distance of the Khan's stronghold. Все, There's только only одна. one problem. The Mongols have it. We can fix that. Let's get the horses. Стайни нам потрібні. Так. Пошли. What happened to your mount? When I escaped, the castle guards fired on us. They killed Sura. I'm sorry. These will have to do, for now. Что это такое? Баны разбирать еще можно. Давай. Давай, неведомый мне конь. Мы стратили нашего верного. А у им было все, и куна, и все остальное. Не, конечно, картинка вельми Are those сумная. people from Kin? I don't know. The Mongols burned a lot of towns. If we'd only pursued their army instead of fighting each other. Why did you surrender to your uncle? If I didn't give myself up, everyone who followed me would have attacked the samurai. And Логично. Lord Shimura. It would have been a massacre. Just like the Khan wanted. Your uncle played right into his hands. He was backed into a corner. By the Mongols, by me, by his duty to the Shogun. We can only win this war if we stand together. Shimura's a fool for turning against you. He wanted me to be his son. I destroyed his dream. By doing the right thing. Being right doesn't always make things better. Tell that to the people you saved. А ось We это было kill the вельми Khan правильно. and drive the Mongols out. Is there a chance your uncle will forgive you? When I was young, Lord Shimura became my father, my sensei, my entire world. I never wanted to disappoint him. I have to hope we can heal this wound. Whatever happens, his forgiveness won't change who I am. He thinks I corrupted you. I made my own choices. Even knowing what they've cost me, I'd make them again. Even if the Shogun brands me as a traitor. Крацей, вось было б мне блага бы дзела рабіць гэтыя субцітры, але ўжо як ёсць. Тут, калі што, калі хто не зразумеў, Джин We're распавёў, close to чаму ён Jogaku Temple. There's a fishing camp on the lake. We could scout the temple grounds from it. заенчылі Leave the horses перабіваць. here. We're going on Супаходзьце foot. абодва. Я пастаю пакуль. Дык, каб вам распавесці, просто калі хто не разумее ангельскую, то распавяду наступнае, што Джин не просто так паддаўся свайму дзядзьку і здаўся яму, бо гэтым дзеяннем сваім ён перашкодзіў узнікненню грамадзянскай вайны. То бок частка насельніцтва была за Джина, а частка была за Ішымура. Вось, і Ішкава. Вось, з-за гэтага, калі Джин пакарыўся яму і здаўся, ягоная частка тых, хто быў за прывіда, яны паследавалі так. The woods Zaim. here are thick. Good cover. For us and the Mongols. Карацей, Save все this approach трошки to the складаней, temple might be і over значно open Or лепей Frozen Lake. і лагічней. Супер. Моя павага. Сцэнарысты просто малайцы. They are prisoners. They'll freeze to death. We'll free them, clear the fishing village, then we take the temple. A signal cannon. To alert the temple of an attack. Досягнуть темпа. Треба ніяк, слухайте, бою завалить. Negium Harsinta. Yasunbe. Amkaran Dujwen.
Чертыхаются там нечто. Die in the cold. Mongol bastards. Чекай, тут рослины маются. Ты, блядь, сиди, паскуда ты тупая. Снова какой-то з'явился. Ну что, хлопцы, мы тут. They were working us to death. You're free now. That's everyone here. The temple will have stronger defenses. We can't rush in. Let's see what we're dealing with. Не-не-не-не-не, вылазь, Джин. Насамрэч, гэта рэчы не зусім не дапамагаюць. Там недзе караскацца, і так далей. Побегли, там яшчэ юрта маецца, давай мы яе чэкнем. Все добре. Куди ти побіг, боже, аж? Archers watching the lake. They'll see us Пали coming. Pick us ракольки off. Let's поглядите. bring them to us. How? Fire the signal cannon. Lure them onto the ice. Then divide and conquer. They left explosives on the ice. We can use that against them. Keep watch. I'll draw them out. Set off the signal. Пішли туди, там було готе. Міньке вогнище, коли не помиляюсь, каля слупа. Угу. That will get their attention. Better get back to you now. Так, Y. Угу. Дика чому? А, тому що Юна чекає. They're on the ice. Let's take them. Біжить, ні. Ну, побегли. У меня есть привіт. І зараз ми їх тут покромсаємо. We got the bastards. Let's get to the pagoda. Да пагоди нас завеш. Зараз чекай, тут є щось страшне, ні, нема. Оп. Оп. Побегли до пагоди. На всякий випадок пригадаю, що це не погода, а пагода. Релігійна установа така, будинина. We need to plan our attack carefully. That waterfall's frozen.
could climb it, go over the back wall. Так, треба знайти заморожений водоспад. Что, холодно, Юна? Follow me. Люди кульки тут смачного життя. Каже, давай за ёю. Где ты там? Just the warlord and his guards. Make him suffer, and they'll run. Так, ну что, хлопцы? А куди подівся стендофф? А? Ну, стендофф это в сенсі не гульня, а у сенсі... Так, что мы можем кинуть? Где? Отримав своє. It's over. You're safe. We thought we'd die as slaves. They can't hurt you now. Surrounded by Так, короче, ignorance and death. что, Юна, да? Что, дороженька? Давай поговорим. Бачу, No хочешь Mongols. поговорить. Solid walls. I think we'll be safe here. Hey. Your uncle chose his path. And I chose mine. Khotun studied Lord Shimura's tactics. He knows how to break an army of samurai. But he doesn't know how to defend against us. We'll make him hurt. For Taka. For everyone. Добре, добре виглядає. Mochi to the invaders. Уся історія, видається, виглядає вельми солідний. О, я забився. У нас уже аж на 3 пункти. Ой, як приємно. О, растем. Супер. Так, прокаши. О, пісечка виросла. Так, це добре. Так, 3 пункта. Дай. 3 пункта, это вам не абы что. О, глядите. А куди поділися мої всі чарми? Так. А, это глюк. Разумею. Разумею. Так. Не, еще не отпустила. Unseen respite. Small bombs restore 25% of your health. Ну, такое, конечно, не разумею на что, только, але... Jin, over here. Да потім, почекай. Хвилиночку, літерально. Так. Тут коваль, а мне потрібна гэтая дзівчына, яка будзе вышываць. Каб броню там is a мне... work of art, my lord. Лонгбоу.
Не ведаю, щиро кажучи. Я supply трошки бамбук і wood. Нехай буде. Death from afar. I'll see you again. Все, давай. Хто тут у тебе лежить? Дякую. Shoot well, my lord. Обов'язково. Все зроблю, що від мене потребується. Это ми з тобою потім My lord, поговоримо, бо у мене please є... А потім. Далі. Jim, over here. Так, усі мене, мою увагу відтягують на собі. Мені ось треба зараз гэта забрати і прокачатися. Так, у нас, бачите, у нас тут ось що є. 3 рази Y. І не користаюсь. У Ghost що є? Smoke bomb, sticky bomb, wind time. То есть это прикольно, конечно, было. Это что? Не цікаво. Это, коли б я був лучником, то я бы гэту першу чергу прокачав би. Так. Так, лепей отсюль. Ось тут давайте. Ось тут, бачите, у меня тут есть. Ось гэтыя рэчы. О, так мне падабаецца. Ось гэтая справа. Давай, Юна. Поехали далей. We could use the old road from Omi up through Fort Camino Dake. Only problem is it's held by Mongols. You need help to drive them out. I know some hunters camped on Mount Sago. Their leader's named Takashi. Friend of yours? No, but he'll do anything I ask, and his men are good archers. While you're meeting them, I'll slip through your uncle's castle. Meet our friends in Omi. Lead them to strike the fort from the south. I'll attack from the north, with your hunter friends. You think it'll work? Yes. Чого так не упевнена, а? Be careful, you know. You too. Все буде добре. Ми усіх переможемо. Find Takeshi's camp in Saga. Ого, 2 кілометри. Ти погляди на гэта. Так, треба ніяк туди ось. На полноч, так? All warriors stood against the living and the dead. Туди я бежу? Ні, не туди, мені таке відчування. Ух, і далеко ж гэта. Кінь. Here it's bound. Конь подойди до меня. Это не ссора, але пойдем. Поехали. Что, для вас всегда всюди? Для вас это імкнення, для мене трошки часу. You're welcome at our campfire, my lord. Are you Takeshi? You know my name? I'm Jin Sakai. Yuna sent me. She's alive? Where is she? The Mongols blocked the pass to Omi. I have to open the way, and I can't do it alone. Yuna told me you can help. Sounds dangerous. I thought you were an expert hunter, leader of the best archers in the prefecture. Is that what Yuna told you? She thinks you care enough to fight. Is she wrong? About me? No. But my people need a reason to risk their lives. Гандель прийшов. It's going to be a cold winter. Why spend it on a mountainside hunting squirrel when you can live in a warm fort? If we can stay till spring, we're in. You have a deal. This won't be like hunting wild boar. Come over here and you'll see. Зараз. Я бачу, тут просто валяється нечто тобі не потрібне. like to see what I have? Ні, не хочу. Не хапаю своего, так. Тут бамбук я бачу. Угу. Там дозорний, тут дозорний, пішли. Давай. Mongol archers guard the gate. Patrols ride in and out all day. If we can get in from this side,
Yuna and the rest of my friends will hit them from the south. Yuna will be there? All right. The fort was built around the cliffs. Таке ж мой конкурент Woodcutter Даюна. camp. Supplied lumber to the fort. Haven't seen anyone there since the Mongols showed up. How good are you at climbing? Better than average. Straw hats are gone. Вовки каля брамаў. Куди пішов? Зараз треба їхати до форту. Кажуть, ну добре. Знов поїдемо. О боже, у оборотному керунку. А що тут у нас? Що тут за вёска яка? А гэта White Falls нейкі, так? Белыя вадаспады. І нам трэба на той бок. Нам трэба на той бок. Сука, блядь, твою мать, гульня тупая. Твою мать. Джин, ты что? О боже. Джин мене зараз вельми здивив. Просто взяв, скокнув. Что это тут? А, тут еще ніхто есть. Ой, это стелс режим. Да, блять, ты покажися. Ёбаная гульня, блять.
하라고. Так, куна я унимаю. 내균벨 여기. От это монстр. Да дякую, дякую, дякую. RTX. 정말 갖고 왔어. Sakai, up here. We made the climb, but it took hours. If we sit up here much longer, the Mongols are sure to see us. Back away from the edge. I'll be right up. Sure you will. Где тут ступени в этой? Yuna's got some interesting friends. Let's plan our attack. You can see inside from over here. Где подвести? Ой, We'll get on that roof. Control the high ground. You sound like Yuna. She was a good teacher. не хмыкай мне тут. Archers on that ridge will have a good view of the courtyard. And plenty of targets. The bulk of our force should go there. You men with me. Everyone else get to the ridge. If the enemy sees me, take them down. Understood. Good luck. 내가 못 있어.
Нормалявый таки ход. Где там Равега, это медвединя? Дивная трошки поводина, але якость. Да, і тут нечто повинно бути. Скура тільки. Хліб, чим нічого. Давай вже, ну, де? What sort of animals would do this? The Mongol kind. The woodcutters must have resisted them. Let's kill every bastard in this fort. Another patrol. We'll ambush them when they come through. Hide. You heard him. Move. Open fire on my signal. Где медведь? Чуете, не деревья? Ось я. Then get closer. Now, kill them all. Так, тут мне потрібно гэта, ось гэта. Ты засранец. Come on, everyone. Let's get to the bridge. I heard Lord Shimura has an army. It's samurai from the Shogun. Why aren't you leading them? Lord Shimura has his plan to fight the Mongols. And I have mine. You're on your own. This fort isn't yours to give us. The Jito is at his castle. He'll have no need of this place until spring.
We'll be gone before he shows up. Усе? Чи ні, що ще? Що ще? Так, по правому боку. Так, подходим. That came from the southern gate. Got to see what's happening. Yuna! Баба. We have to get over there. Let's get a look at the bridge. Так. Наверх треба лізти. Ну, полезли наверх у таким випадку. The Mongols sent most of their forces over there. This is our chance. If we charge across the bridge, we'll have to deal with that Hwacha quickly. Could you sneak under the bridge with that hook of yours? Take the Hwacha by surprise? I could grapple onto the tree and swing across. There's a way up the cliff on the other side. If they spot you, we can hit them with arrows. Charge across or sneak over. Either way, it'll be risky. We'll follow your lead, Lord Sakai. Get your people ready to move. Так, полетели далей. Тут подняться можно? Не, нельзя. Так, цікаво. Треба ніяк захопити Хвачу. Есть там кто? Нема. Сам такой. Кто тут идет? Коли так, то добре. Поднимаем Хвачу. Reinforcements on the way! Ну что,
Ми ще не перемогли його. Хто ще? Як то там унизі повзе? We have to help my friends at the gate. There they are. They brought some friends from Yarikawa. Keep fighting! You finally got here! Don't get too close! They'll see me! Stay safe, Kenji. I'm trying! Get away! You should have waited for us to open the gate. It was Masako's idea! How many Mongols are left? Just the ones here. Then let's end it! Just in time. That was close. The fort is ours, my lord. Nothing to find, yeah? Is everyone all right? Never better. All things considered. Знайомий Good to монах. see you, Lord Sakai. А що це Масако? О, і Шикава тут, бачите? Is it this cold everywhere up here? You'll get used to it. Take any supplies we need, and prepare to ride for Jogaku. Ось так ось. So, you and Takeshi, That was my old life. he and his people are more than hunters, aren't they? Depends on how you look at it. I told them they can stay and hold the pass for us. But I don't want bandits making trouble for innocent people fleeing the Mongols. He knows what I'd do to him if they tried. I think he's been looking forward to seeing you. He's seen me. We can go now. Let's get everyone to Jogaku. Раунівець. We'll plan our final attack from there. It's time for the Khan to die. Гэта факт. Я толькі за. А ось і другий пункт здобити. Так, зараз закинем його у прокачку. Так. Ось сюди. О, акуратні тут потрібні два. Нормальово. Чекайте, бачите, у мене тут є ще есть нечто. Double damage, attacks weapons reduce double damage. А это что такое? Smoke bombs? Не, это не цікаво. As much ammo from pickups. Ну, такое, ведаете, не даже то, что оно желтенькое. A bow it takes... Не, это не потрібно. Так, что тут? Аутфит некий мається у нас. Полосочка, чекай, куда ты летишь уже? Дивно. А, 8, что? Маска золотая. Ось недзе б знайсці. Fully upgraded. Чамусьці яно показывае, што нешта доступна да апгрейда. А, гэта іншае. Доступна да апгрейда. Ну што? У такім выпадку, што ў нас тут маецца? Яшчэ мне камеру не вернулі, зараз вернулі. Ну, прыгожа тут выглядае, слухайце. О, морачка, ўсё такое. Ну, правда, можа, гэта і акеан. Ну, у такім выпадку мы зноўку сабе паказалі як героя, мы вярнулі сабе сваіх сяброў.
Канешне, яны вярнулі самі, а не мы іх вярнулі, але гэта вельмі прыемна. На бягучы момант гэтую серыю мы скончым. Дзякую вялікі вам за прагляд, дзякую вам вялікі за падабаечкі да падпісачкі. Сустрэнемся ў наступным відэа. Гісторыя Джина Сакая працягваецца. Пакуль.